tu trum video chuan pai migrate to minnet set dan kha kan ron tilang do luk deng kalo endon ne ma saberin achung lampang vei lampang thai phei pathum om hi kan metanga chuan minnet ti hi kan met lenga chuan in minnet checklist sakhin kan metanga ki ho ki pa sangai ni a chuan in migrate to minnet ti khin muem o chuan ke chuan in king ho ke pas to a migrate to minnet ti khi ti don ni a hi kan metanga migrate to minnet ti pasari na khi kan metanga chuanin di hian thu in ziak lo om nual la by network analyzement to receive by tokens te use of tokens recipient is occurring te when has now presented as an option chu du chon chiar lo thei to revision restriction on transfer. The token are non-used securities, but there is and thai chonga I accept ti kan metanga chuan kan thai chonga ta hen kan wallet ta pai browser kan wallet ta kan passphrase kha kan paste don ni ta hen chuan kan paste a kan sign khi kan met don ni sign ki mele tur nia chuan you are all set I understand ti khi kan met leang chuan in ti hian kan set zauta a migrate to minnet chu chuan in kan set zawa ni kan back chua kanga an back chua kanga pai browser a khan kan loot lenga pai browser atang khan ti khanin en transfer phei don ni pai browser kan loot a kan wallet a kan loot le a kan passphrase kha kan paste kan unlock le anga to enable fingerprint loss tikhian aron la lut phei lawa kan pai mine kha tikhian dakar ri lo te nga le turanin ka ria engtia reng nga tur chu ka chia lo ron lut ve mai don ni sota kan pai mine ho khamo aron lut phei anga ti chuanin pai wallet ta khana om to don ani